Orege mwiroreri ndage kunyita ugeni guku thiini wa Kikuyu Star TV kuria tugikiugaga nikuo kwa njata ya ruri na tugithie na mbere na ndeto ya gikeno ni ati MC Karangu wa Muraya kana Mr Wonderful riu akiri na gikeno kinene muno na thutha wake wikorwo ati nekirikite gwikorwo agikinyitia followers kana arumiriri milioni 1 haria mwena-ini wa Facebook. Mundu ugutwo Karangu wa Muraya ni among the gospel musicians aria makihotete gwikorwo magikinyitie followers milioni 1. Oho nguririkania ati owe MC wa Gikuyu uria akihotete gwikorwo agikinyitie followers milioni 1 haria page-ini yake ya Facebook. Mundu ugutwo Karangu wa Muraya nie wagikorwo akirekereria ndeto ino ya gikeno haria akiandika agikiuga atiriri, glory be to God, we are finally at 1 million followers. Jehovah, you are wonderful. To those of you who always react to my post, may you find love, wealth, peace and happiness in your whole life. I love you all. Kogwore iyo ni ndumiriri ya Karangu wa Muraya kuri ma followers ake aria gwa kahinda gaka riu ni ma followers milioni 1. Negithiete na mbere na gaikorwo agicokerie ngatho mafans ake aria magikoragwo makilike gushare na gucomment post-ini ciake na gaikiuga atiriri marogethie na mbere gwikorwo magitonga makigie thayo o hamwe na gikeno muturire-ini wao, na oho agaikiuga ati ni akimendete muno. Kogwore iyo ni ndumiriri ya gwikiuga ati Karangu wa Muraya ni akihotete gwikorwo akimikite a milestone ya gukionania ati he is Mr Wonderful, kuona ati ni agikinyitie followers milioni 1 kuma guku kwa Kikuyu Star TV. Tukagituma congratulations citu kuri Karangu wa Muraya aka Mr Wonderful. Gina kahinda kangiri reke tuonane.